bisa ne say bisa Juaben Fosuh say lumba kwa wari odo Bronii no na Akosua say we nyima na bisa Juaben Fosuh hey unya ni bioma say bisa ne say lumba kwa wari odo Bronii no onima na onim ni na iti mranja hine papa we no ho say ye kase ye di ni nsem hunu ne nkwasa asebachi a nsem ye bekeka kire no enye fe oye nipa bɔnefoɔ papa Juaben Fosuh ye nipa bɔnefoɔ we ye mfa na adamfo Juaben Fosuh ufa na adamfo enye yie ufa Juaben Fosuh adamfo enye yie mranja Ghana Info TV so the training kwa na dade de ne be hu de ho e de ma yadofo ene yahwefo nyina yadofo ene yahwefo munti na brina nyina na yetu ehu so de ne kwe ensem e de eba bedamo na ene video bi a trend e social media no eso a obi a ehwe e de trend adwe e fa ho no bi ni akwakofa e Ghana Info yadofo yi e de bi eba bedamo na eja mosmo hu de trend ni bi na fe machema adwe e de afa ho na ene de ababetum ni de esewani ensese ye ka twiti ka me hwan ni kokohwe everane ba e de comment no e de ababeto ne mrebe mo yakenkan eya no e de am fefefebra ingohwe bra Juaben Fosuh ni yemo odidi wa mo bra na ote Akosua se wa fie me ye ka fufu ma ne awie di ntino Juaben Fosuh de Jimmy wa mo lumba Juaben Fosuh nye bema e fa ne sadanfo wo ye fun we Jimmy fododo because Juaben Fosuh en ko ni nipa nka lumba wo ye Juaben Fosuh ni nipa na nka lumba suma no a woni lumba wo bibia nko betra se a cheche bibia kama ni mi no aboma ka cheche Akosua se o ja okunu dada peba bi tra na ka odo Bronii eni ne breso ade nam Juaben Fosuh the selfish interest na want me kwata Germany want me am bra nko ha dan a wote Akosua se wa fie me etwufo ma ne di ntino Juaben Fosuh ahu nyansa sa odi Jimmy sa no didi nkwasiafo ma we mochi odi Jimmy sa no didi emwo we mochi se omo mekeka nkwasiafo cho odo Bronii a Juaben Fosuh nu sa Akosua se wate abrotonya adwumada unu sa Akosua se wate abrotonya adwumada wo ye okrini ne so nya thousand sesa why is say na Akosua se wate dito ho na ka fufu watwa bia madi sa na no mi ti Germany ho Akosua makoye clean we atwa me 1006 the 600 euros no to na me say 4000 to me ho kwa selu badu bo anum udi e ba hwe madu do de adu omo hwe madu do de awro do se do de awro aboa we tim ka selu ba ka so ba 15 into ono so ka so ono so ba 12 aboa ma ba no aye ne bra ba no ba ka Juaben Fosuh aboa we kwa 12 no ba jina na kwa sesem ene kwa sekeka kwa na ba ka kan wanu kwa se ka se mientia se me na etwa we ti aboa history na ba ka hanum wa jimi ne ka wasma se wo history na ba hanum wa Jimmy to my say aso de jaso ne say asa kante bi o de jaso aboy betan man na be kan kwasem o na mo so ntina ne emo na say so re biem no say enkwase api no o se ba me ni certificate nto be tum futu agu emo na ni say musika na eje say de ko api no sika na se nto be ka cho say odo Bronii hwe Jimmy kasa bi o so odo Bronii ne ene Akosua say wa trans say odo Bronii say anya ma obe forward case na aboa mo so ba Jimmy odo Bronii we oba odi kuna atimi negotiate lumba japade oba oye kuna no otimi negotiate lumba japade se Akosua se wa ma na koma tofom enya sa de odi ma bekum we chese mo Jimmy dodo asatu kwesi mo Jimmy dodo mo so nya sa na no asatu kwa sewe ya boa we ya oni me to pepa we ti won me ka chem se I friend say odo Bronii say we ya nya ntokwa na friend say Akosua se wa nya ntokwa na friend say odi omode e ma ba kotum na mo we waje say sa asante sa na mwa we mu keka o omo ahunya so asante ma me na emwe ya gie di nkwasi ya kwa ahunya sa kacha asante asante ye nipa o ye nya mwa kura eyi no onya abusu apanyo onya abusu a odo Bronii ntimi negotiate lumba japade na mwa we mu te ono mo na mo ye asante sa asante emwa bi se o omo ntimi nwene aso mo na sunya so adani yakusa mwa bi be go abroche ba ha nipa adwen sa yakase kwa na mo ye na mwa Jimmy for mo e wo ba bi o mu free o mu kasa so o mu yi o manim na so mu Facebook to say mwa kwa e no de kosa free enra dani kasa brochare for revi amwa tantani kwa se for ma bi kosa ba be guanum asa depression for o mu kwa no memo mo ka ho o mu kwa no memo mo di o machi wo be hu be ma so kasa Jimmy for kwa hu sorry another time was say try o see us to heba Ewani nyame He's why I want time pa. Oh, so. Best and yabon. Best and yabon. I'm not here.
I'm not telling you, and I said, Yare, Yare on home. I saw hospital, was a black bimeboa. Was a black now. I saw hospital, Charles Bill and Funa Pepe. I said, I said, I saw Koneko Sadia in Yamano. That's why I say keys 5. Get one time. I know. A member should be very. A member should be very. I'm always a baby that is. I'm not telling you. Aboa we se be madan so ne neda mema so ye nsura de ya me di bebrebe hu ki why me di bebrebe hu ki mema ye nsura de aboa we se yo be madan so ne neda be madan so ne neda be ma ya o de even fu an enko topic so I'm not telling na Juaben Fosuh aboa we etimi di timlega wa from wa we mochi na o ma sori na asante kuna ba be jina tumi ka che se odo Bronii ye kuna no o negotiate no Ghpagetv say Akosua se wanye di nyasa o de ma ba kotum na o ma be jina asante sa hey any of them flexible timodi o mo Jimmy o ba be jibu sika ma me oni certificate bi o mo ka che say ma me ni certificate o mo tuma aduna free so say no ba ka che say na mo do Bronii na pin ya kwankoye mo adwene na mo Jimmy ya bo akakra so Mame killing 1 minute pe Mr. Mwenro Ashanti Queen betwa antrobi me betin ne to me pacho mama eso embeji container bia mama eso meji container bia Ashanti Queen si mama eso abeji ni container me mama eso meji container bia Ashanti Queen entro na obetwa to mama ne so no beyi u person kofo be di mama eso atab se de wo ye mama Akosua se wa de bia mama no umpe na say because of say wo de ne bagigi sika di nti no wa be twi chantro no sa na enra wo ye odo Bronii akofra ma ayi mama Akosua se wa odo Bronii won no wo ka say jimifo na go odo Bronii abuhyiamu o a o mu didi o mo nom kwan o mu didi o mo nom kwa o mu kofra mama Akosua se wa asesai said den Queeneman so at the letter about bonte say Shana mo betra mo platform so man discuss about the court issue no Ashanti Queeneman say Shana mo ba betra mo kwasi a platform so ma mo discuss about the court issue bia on so mo or twene ne ho na no so nkra Queeneman dia ba mo Queeneman down for na lawyer fake na da ni page ho check where case 5 any 22 series one 2018 football case 5 any me say mo pictures na say you canal mobile picture for here what 22 series so hwe say na his royalty o then na kan you nyam na me kan then say his royalty say why krokro what say case 5 Juaben Judas yeah I so answer na ye be wo pani kwase be wo abanyansani no na ya wo pani kwase adada answer na be wo banyansani no hu na pani kwase bi ete wodada nti pani kwase na betena waginia na banyansani na ya wo no foforo no de nyansa beto pani nchimifu adwen onza na branta ne acha wo nyansa onza papa oni mu nyansa nti na won se brand jimie na ye de awo wato wachene enne benyansafo na ya fena ya ba na ya wo yen no na de nyansa tu wutrim wanim ya asanya waka mokom Juaben Fosuh wanim ya asanya waka mokom bedi watemasi fo makoye medjuma wanim sanya waka mokom wanim sanya usakote yale papa odada sumye so odawunda sumye so papa na kan asembi o se enna obi nso de ne dan ahai na kese wona na wo ka kire nkofo so ye de dan ahai papa odo Bronii abusuani be na suma so ka kire nkofo so de dan bia ahai e dan me na amode haye wo kan na waka ne ye mo na so de dan bia ahai wonsem na wo ka na kire say nsem Asante Queen mo ne sa nkwasiafo no tete mo aposo na mo ka no mo na wo ka kire wo mo wasu ntemu he se ne ewu mu mframa wasu ntemu he se ne ewu true mu on the way when you from na de luma de wenye nipa bi ka na asem bia ma no na de lumba wenye nipa bi nipa bi oba to wazi Mati. Heso ya fubanu no. Manye. Sradi name.
some from ambulance man straight. No, we didn't. Emergency. We emergency. That's why I was full no. We emergency. We emergency. That is Jordan is like a I'm not telling you from somebody. You through. Yeah, I cry. Nada. You lose. Chico, me the back bro. Get what I know. I didn't say Kataso. I didn't see you. No, not I didn't show. I didn't send it to Pardon Libya. the purpose. Pardon Libya. Pard for la And you about fool, pan, and say, I did Chipana. Dear good, and even know. It's Roy. But don't try fire. Montreal fire. Yes, move my lawyer. I believe. Yeah, AI settings and why? Yeah, AI settings. Yeah, AI, you know, send a bay. Try, because I'm with you here behind you. Behind. My checker, the way you know. Where rare definition of Otwa Bedu yem, rare definition of Abedu yem. Emergency power. What's a emergency man? But they may have watched my watch now. Man say no settings na. Asie pa settings asie. Ko settings a school ko asie da ho. Yeah, da ho. Na watching ba. Yeah, ko asie pa. Enu. No asie pa. No asie pa last one. Settings na sipa. Yeah, I did. Aba. Hey, yeah, by now one circle. Aba. Oh, yeah, emergency. Ghana. What I'm not there for me to get in. About all there be me watch now. Man say but to make me akasa na mesi. Oh, the me no pay. Or no dey be separate why? Atabna. Now one ka tell say o dey ban pay. Me ba atabna so kasa kakra o. Ata kwasa ne enko. Yo. Okay. Check yo. Ba chamba kakao. Check yo. Me ba cho me we are the pa. Me jaw message ba. When the nyambe drink in us and mehu pa why? But moi so mo advert no so check o me dey IBC so mo advert ready no. Mo nya ready yes ah. Me start to be there wo ba me yo. Advert mo bra me DM why mo pese mranti anye ya advert mama. Bra me DM mo nene me be discuss why? Na ba ko no so e mante won kan. Me be say no my wie o be from where no why. Patro me to me kasa. Me ka obi ade bom prep na me start yanko. All right. Mante en patro me da se me che obi a. Na me yese papa yi we free so ansa na me ba. Na me pese me baby san ensem ba ko mi no me ansa because Juaben Fosuh interview in the first one. But I said na wojina hana pioka say maame no enye adu intention bi no de buy and I say enye japade enti e no buy. But me twe na adwen si bibi so say the first interview no ye o kan wo mu say oma pe bloggers ama Serwaa oma coach no. And I said, so omo pe bloggers, omo be coaching what to say. The obeying na oma catcher no. Send your bar on ye, send your bar on kata. Wasn't all Send na all bano na dream be any dreamer. Coaching na ye be coaching, ni coaching for them. Bloggers na no mape no. No mape. Say omo me den, omo me kan den. So papa we insema o gina hanuma o kan initially na me was a matter of respect bi man but see idea mama me lose respect baby amano
wo papa kroya wo kan wo latest interview a wo ye wo sa radio station bi ne say ye bisa wo say DNT e na wa ma yi wo say wa ma lumba ye wo say date no na enye stable me pese me bisa Juaben Fosuh say Akosua Serwaa celebration of life no na eye stable ana anko court ama court and fine injunction anto so there na there bad in the course one san omo yes celebration of life no upon yesisi ya the injunction to so nyina no otimi twa plane ticket e ba Ghana e ba be celebration of life maybe ba wo nyonko nimpon wa wo ni na bokosua tafra me ka ne se enam ne so na wo hu Akosua Serwaa no odampa so Akosua Serwaa de no ye no obi enwuyo won hwiri nipa bia wo eye nije keke no mo beji any omo selfish interest bi nti no mo yes that program but wo nyonko brebo edampa so wo say wo gina ha ka say na date no enye stable nti na wamba Juaben Fosuh wo guwe ho ani mu ase papa wo gu asenya wo kasa asa akola bi na ekasa emraje ye bisa wo say dia mo aye na mama lumba enti minda no eye ma wo se dia na chase lumba enti minda Juaben Fosuh say ye wo e na wo wu achi wonyonko brebo ene wo yire dada aka bom ugu wani ma asese ya nka betimi ada wo ho enka wo betimi ada papa me chese me senya wodi akotena se kakra no fa pel baby na kotena enye sana se wo ye wo se wo beyi nsama no wa ha se dia juma ye di bedi wo app we so juma ye di bedi wo app we so because nyawo ye ni nyina ma yate ase se saving po se nsama lumba kan woni nyumu na onmini bada edie nti na ni wuachi oba beye sa ne ma we edie nti na ni wuachi oba beye sa ne ma we wa ma ye wu se wo na wo tan lumba ankasa na natumi na wo ntumi nka na wo tan lumba ankasa na wo konkonwa ebebo uchi so because asam ne ya kan wiye die ye beka yina ntokwane ya ko awie enkunimdie na ba awie etinyamu ye yo coach amu coachi yo de bad yo ene mo nsemu yina egu abonten omu amofa wo mo so mo megu odobo ni ani ase ene oma beyi mu yina amoto enti wo enimgu ase de wo senka wo na ma wo kata wo ene senka wo kan wo senka wo bie wa no kraka se bie efise nya waye no waye bone ankasa etia wo nyonko no waye bone etia wo nyonko no nana me fi so mo muti so de kanyansa kakra wo na wo de idie wo chese jimie ene gu tiri mo papa pe baby kwotena kora yempe se yebete wa no kasa kora bi pe baby na kwotena wo mpon wo asema because nya waye no yempe se yebeka ho asem kora bi asem ni aka wie emrantie meda ase Mama ntua media so na mendina tem na mensi fom na ne kwasia ne nimu dada se yedi na kosi atemfo yale ba so anye yi be ma nimu odisi ho be ma nyanse ni wutirim be ma jimi papa penimu bese we jimi ama mo jimi kra mo ta enta mo jimi ama jimi kra papa me de medi watemo cause when you have a fole TikTok ha highway TikTok ha a highway into wo be fole highway we dia we hu nyansa na do be fa highway we so dia be je wonsam wanimu se apam dada o si ngu wanum asa nchire do mata events la mindi papa ya tem na me fa de menum papa penimu nyansa ni wutimi hu bi da wo lumba de we wu ama wenye ni pe kana asem na wuti we wu ahwa na be kan wasem wuti we wasu ntemaye ho wasu ase ye ka kwan so ni ye waje wasu se ho he be ma komu krampan be ma ties wuti esi so unkope wadaka bi mbonto ho aka je wo wu a obewu no unkope adaka bi mbonsi wa hu be woni munyansa enkola ya de obi wadanfo nka mema de ni mu ni se mudi nka mukova mmema ho mo nyankofo ho madanfo kofo ba mo kata na chi ye ma na ye kokonsafo na ye ko ye ntokwa
man tokwa ye ne fa ko ye ne ko mema ho na mo mema de ka mo de protect mo image mo protect madam fofo so mama asem mama ye hu se mema nan kasa mo ni nyansa mo ga wo Juaben Fosuh ngana for mema ni bi inka be man de nka wadan fa akofa mama enu inka we nka na sem ne sen wo ye be me nyansani a inka fra mama enu na ka bom say madam fo ne wato fo mo ye sra mo inti mo ntwa so amunya baako wajimi nti ade wunda sumya sunti wonya twendi biom nti ade so be wo 12 wonya wo 12 wo ba wo 20 so ba wo ahe wonya wo kwati ewu papa kwati ewu nta fa wo trim ntuni munyansa nti to wana maye otoso papa munhye nyansa wate wadamfu ni mpo awu ama wade watwa no mpo abodin woye ofuru san krampan na lumba nankasa ko ba biom a sa adamfo we ya nipa we ye be man of padamfo ko fa damfo we adamfo betima tena sama ya to ho adamfo betima tena sama ye di watem ontimi nkan bi ma we adamfo be yi bronsam ye kan de okun lumba pa e wo Juaben Fosuh mo ba ato be kan de okun lumba mo suba ni de mo cheni na chesa mo nim lumba ni wo ni bi mo nim lumba ni wo ni bi papa mo gu papa yi ni masse mu da so gu nu masse ye kan say e na there so kwa mo bi Emranza you not no oye luma na danfo luma ti ase na okodi fie no edi fufo bom krasini be ma ne munyansa we yinala ye muto na mudi ebu champagne atem muto we nke ye pe bush edi di ne di ade wo mo bush ma ka o papa we nke ife wodi ade we jimi nti ebu chanko ato wache no ne munyansa woni mu kasa nka ye fra wo mpori obi amrante ye nka so na asem ndi esie wie mesra mu na wakanyansa sem o te wasa na sa wo so kwa ma obi wo akwa ma obi TikTok ha na okwa ma obi no luma na nchocho mocho no ho ni mu nyansa papa onu mo nsa ho ana wi no num bi wo kuma yin krampan ko pe mo dedro bi na no na wafon wo beye nti wo da wonda beye nti ayo sa yale beye weni mu dada sa eyi dada ma fontan time ma gulumbe ni masia na akosha se wechi ade da ni fie o da dem paso asra sirenti be ma o si so adanfo esi fie wenti be nsi bi adanfo ye won ni bi ohun munya na musi so na wa he na wan koto asase nsi dan asra sirenti na community mo jimi de ma me fa du kuna ba me kasa no hu Nipa me ne kasa nti de mo kasa me ba na ukuru be show daddy lumba next simple be kasa na next one e kasa Mrantie yeah mesra o pass e wo bra me be didi Juaben me ne Juaben Fosuh be nya sa encounter no empanyinfo a afre kire se anka se mi didi na temmo no kwa because adofo a enim dade lumba no eni Juaben Fosuh no eni ne Juaben Fosuh ye no eyo mo ya mrantie munya ni bioma wo munya Juaben Fosuh bioma asemu na nka mpese obisa no bo misa no mbisa no so otehefa Germany when fie no ote unya ni bioma bisa no enu twam a bisa ne se me lumba nsoma me ma me nsani sika mbisi no so ma onfa ndi dwa amba bra mba be odobro ni ho ade na mumbisa no sa question Juaben Fosuh yes Juaben Fosuh anya wanzo na anya wanzo hwe abrantie we so ena lumba emana na ohwe omo Germany no we so ena yesani sika kosi ansa na odi akoma nkwala no odi akoma kusu akosawa de ahwe nkwala no Juaben Fosuh so se nkwala ni fi Germany ba Ghana ono so ne yesani sika kosi na odi adigwa aka nkwala no ho omo di aba Ghana Juaben Fosuh we ya so inti eye den na Juaben Fosuh be gina ho be ka se asasi lumba toye no oni odobro oni ayi ne toye Akosua Serwaa ne toye onchire kwan be so na Akosua Serwaa fa e na odi sika seni lumba o mo de to asase onchire because atam na Akosua Serwaa no mba Ghana inti ye pese ochire kwan be so te se dia mema chire se lumba di sika fa me so e ma me de ko seni e ma odi digwa
eka nkwala no mo de ba Ghana no on kire kwan so a yi Akosua Serwaa fa so de send sika koma lumba ma lumba de to asase ne ye pese o kire because o see Akosua Serwaa ni lumba de to asase no iti ye pese o kire kwan a Akosua Serwaa fa so de sika send ni lumba oni lumba ko to asase no enu ye 1 2 me pese dwabi Fosuh eba out ebe kase anase obe kire se lumba wari odo Bronii no onim ho hwea onsensuo kekemfa ngu fom se lumba wari odo Bronii no se onim ho hwea onsensuo ngu fom se lumba wari odo Bronii Dwabi Fosuh no onim de koso bia o onim mranti ahina mesi onim ni nyina onim boxes ay boxes ay de sellotape afafa ho beye miensa ena Dwabi Fosuh aye fi Germany di bre lumba ansana lumba wari odo Bronii ye bisane se Dwabi Fosuh se lumba kwakọ wari odo Bronii no na Akosua Serwaa enima na bisa Dwabi Fosuh unya ni bioma se bisane se lumba kwakọ wari odo Bronii no onima na onim ni nyina iti mranja hine papa we no ho se ye kase ye di ni nse hunu ne nkwasa asebachi a nsema ye bekeka kire no enye fe oye nipa bɔnefoɔ papa Dwabi Fosuh ye nipa bɔnefoɔ we ye mfa na adamfo Dwabi Fosuh ufa na adamfo enye yie ufa Dwabi Fosuh adamfo enye yie mranja hine usenya Dwabi Fosuh abisa ne se studio na ewo Germany no Akosua Serwaa na ye studio no ana hwan na ye studio no bisa no mame say studio no wo Germany no Akosua Serwaa na si studio no ana hwan na si studio no sanema we nyina wonnim sem bisa ne say efie na ono no ko aroko damu no hwan na to fie no bisa no. These are the questions and nka pese me bisa Dwabi Fosuh but the way an attention wo buniti no ya ma wa ma me kwa ma bisa no Wase ina toye Akosua Serwaa. Akosua Serwaa ode ne hefa ne toye. Ode ne hefa ne toye. He imranje hine se uni odo Bronii ewo contacta anka biso odo Bronii wo documents a lumba de to asase ne nyina ewo odo Bronii ho Germany fie no lumba ye photocopy ewo odo Bronii ho nti nkwala ni nyina nim so papa ne to fie no nkwala ni nim so papa ne to fie no so Dwabi Fosuh aka na enu atum za no on me see in branch hin onim ni nyina nsema mi kan Dwabi Fosuh nim ni nyina se ukobisa ye papa yiti akono a obeka ni nyina akire wo yes anitina yiti akono sa nkrofo we on person oti omudin kra no because won so yiti akono so onim no oye nipa Bɔnefoɔ se Dwabi Fosuh so onim yiti akono oye nipa Bɔnefoɔ Dwabi Fosuh yiti akono ni lumba nyina atena living room ba akwa di nkobo Dwabi Fosuh yiti akono ni onka no kure ba akopese Dwabi Fosuh nka no kure na mame na advert mna simply go for me the advert bia ba bo hu adwuma di mam why dem de two at boss Eko 1 minute ni enfa any animal adofo and pay there you have a very wonderful show na ye call ye nimu na ye page ni e grow papa na obia o advert bia no me catch or say this is the platform to send you to direct ye be born kama jume bi wo Canada in the US Quasel so ope software development ope app anything bia ope bia concerning your friend is saying IT digital year hwa na wasoko omo price kama omo time within few days omo beya ma osisia unya problem bia quick one ope omo contact obenya ono WhatsApp 604-445-2884 Ghana number so 233-53909-1166
obibia wo pe concerning wo didwa na wo pese amanfo to wo ye bibia flyers bibia contact castle omo be ye adwumadie ne kama now de edi abremo medamase nana ba mpacho betimi ato aso anuanom mechia obi a emse mebam kakra adaroma simple mechia amrantie hene mechia ne tante nanaba obadwuma ene de wama mani ajepa na time na osanka put no questions no na ase na heat no aye high into questions are now so the man ni nyina went here for man well me koni say man ya obekasa e Juaben Fosuh in fact so obete menka na wote menka wama madi ne ho yaw na nka minim se nka kani ba te se wo Juaben ni ba te se wo Oba so nya sati ni kra wonfie adru say de nka at least ka sem we de me de to fom bokwa ama nka sem we de yese ahwene ati mpanyina ni man ke benyira but we de wa ma ni nyina yira ya hwehwe ayi ahoma na krompa ati firi so a ye hu wa disappoint wo ho enta wa busua ne so wo yire wo ma wo yire ne wo ma nyina wa disappoint wo because wa nyem panindie na wa nyese wo ye kanni never if what disappoint fear ufrimu because enkada dilum bad there asase we so wo enka nipa where the last anka be defending no that dilumba nipa where last ewo awiase we mu and you are alive as a Juaben Fosuh a obetima defending no edi umoja asofo mama no enka that dilumba edi entina make sa wo de ne hohwa wo se wo unkwani nipa wa invite no 3 times ewo program ase awaba na it means say nka papa no ewo ho adwempa ntinka bra oto fom no nka first na obeye ne say unsole nyina obi achi nka ma ne mienu nyina no ka ofra o mtenase na nka wakasa chem na me sure pa pefe say unim say ma me Serwaa ene dadrumba o muni aware unim pefe wentimi deny wobetimi aka ede wonsa ahyegem se baabi biara unim se wo mienu muni aware wo magya aware okoware odoboni mpo no wo ya awe pa pefe wonim se dadrumba akoye odoboni ho ade just dede no wa amana anye all because person asembe ba abontin dede entinka wo de nka asem we siye no nka nyansafo nimdiefo as you are na wo kremu ho se wonana ene etwa intim jakaliti no nka wonim nyansa anka wo siesie fie nka wo mmofie but want me ehunu sa nyansa no amenne wotimi krambo kase na obi mfa dan ma han asem watimi epie firi wa no yes woni Akosua Serwaa na twempena o asemo asem na ya asem wotimi bie wa no etimi kase na wo de won support obi pani party se wasem we si wonnua ni mpon wo frɛ no se wonnua wotwetwamutwo wona ne to nsa didi wotimi kwatena ne bedroom sade waka ne brebi atwam se wo okwa ne bedroom na omfa obi ankwa ne bedroom Juaben Fosuh wadi ho like what disappoint wo na wa anwene panindwene nyine no wanyini bet akakakra the catcher play ana say efie ho na wote no Akosua Serwaa na ne te no wa anka bia ma na obetu ana Juaben Fosuh me catcher play wa gu Juabenfo animu ase papa na wa betray Juabenfo because suban we ya wada na di no there's nothing a kire say wo hia Juaben ni kompa so fa na damfo na din Fosuh no minim ebia na enye wudin ebia because of that the lumbentin on fire awase ehwehwem because wagu papa nanimu ase no wagu wankasa wo ho animu ase enkan sesenka wo support menka se time me Serwaa menka se beta odoboni achi but diare na osenka wo ye ka wo sori gina enka wo mo platform so a omo ye de bi
One year we 1 week wama. Vegan night wama. A year na nkasa mu wama. But we me trap and take it. You tiri ho sa kwankra ball. Ebe jina awade we ase besae. We disgrace papa. We disgrace papa. Nka anye bia no nka papa ni wuye no want me ama 1 week no na de omuye bia wa ama no nka bejira ne ma nachi se papa na fa won sato omu kom na nkomu nsi omu papa Juaben Fosuh nka at least eno nko ade bejira wo machi fa won sato omu kom fa won samiemi omu bati se omu nyan sun na nka besi omu nsi omu papa nwie nka at least nko wa ya de ko wa show say na nka dadilumba na ne wa yonkofa but we a wa ye tibe be gina awade na omo ye na se ebe saaye wo yi tiri sa kwankra bo ebe saaye wo so nim kwankra bo wanyimi bo na ye bo a etimi pai ne mu ache mienu no de ne ade pan ye wo mu no unim sa bo no pa a chese wa ya ade amana ye ya yie ka at least ka papa no nkede ne be nkede ne be sha mena mu nkede ne be sha mena mu nka ye wo na osenka even though last person obaka se Charles woni nyame nko Charles mejira wachi na ma hwa wo ma bo ma ne ho ban nka wo na be last person na nka wa de nkwara no nyina akotena fie wa kasa kire omo na wa ka atom se mejira mo papa na mu ahwe mo enye wusika o but kasa kire ni atenetene Juaben Fosuh wa nya de ne utimi sa be gina bonten etimi be challenge enkrofo a omo bo ukwadu a opani enka wo de yese opani gari wi na nkensu asa 1 minute na yentoafo matemame Juaben Fosuh wagu hu ani mu ase ense se obi fa yonko onya yonko papa oni papone pa wo uye betrayer papa na wo ye widini me sure say that number tiasem na nka wunya ya na nka wo said de niema ekoso ide wo ye nipa Bɔnefoɔ next time obi from on the platform so a different day na kasa wan kasa yi na de ase we dey aye too late de obeya na waye no no next time bia no kone bra biem na wutiri ho sa atre ya de sankwan atre simple media si ha medase but still no obi pe commercial obi pe advertise mon fa bi nko check ho mon fa bi bra me ho ne nyina ye bebo ne kama numbers ne ye 233-53-909-1166 Mama wo abroche no so 604-445-2884 mana mobusa no pacho lady Echako. Okay, good morning. Mante hene Michelle Obia this morning. Juaben Fosuh na me pese me di nyansa kakra to ni tim. So ye panyi so ye akola o. So ye akola. Oni ade even me hokani. Exactly. And intina me pese me bisa no. Juaben Fosuh wani mu so obi a wonyini na kapo se de wuti penso adri. Enka wo se enka sasem we twini ba de enka wo se sasem we ka woti ase. Nanso Nipa bone Juaben Fosuh is a typical friends not to have around. Eyana they are telltale signs saying crofo we mo they are evil or mo ye envious of you. So wo na fofo bi ti say Juaben Fosuh or mo ye very envious of you. Obenwu say o na ode ne ba wo busuam but woni bete no wakotare o yire ho din say ono na ye angel ama obema wo yire ho say would crowd o ye Nipa bone Juaben Fosuh wo every year one of those people who are contributing to our rijaye Obe only be contributed to Akosua our grow. He knows perfectly well say Arabian ni that the lumba ni Akosua Serwaa. Juaben Fosuh we Nipa bonini. That the lumba will haunt you. So what if you wanna would dear?
Me say Daddy Lumba someone better tower so sa. We nipa bonini, we papa bonny. Na kokofa odobroni, no fa odobroni number ma. You said somewhere say you don't have odobroni or you want fan odobroni number ma. What would he? Yeah, bro, only odobroni number. Yeah, bro, na you know. Na just say what's the price or na say what's odobroni emfa. Daddy Lumba humu na. Daddy Lumba na mo hu nipa no ye on. Na wo ye odifo. Inti nyoma o predicting nyina ne nwom ni mu no wan kan kire but owu ye ne nyina ya te ne nwom na se dwabi po no ye nipa bonini wo ye mamofo wo ye busuabofo wo ye me se wo bebre se Daddy Lumba yare da wo na ya wo bebre million folds wo nye nipa papa ya hand around se Daddy Lumba efie ho Daddy Lumba ne toye na wo be gina kasa kosa se wa ne toya eno so wo de fie ho a ensama nyina wo so samampom samafo wo ga ne nyina ntum wo so wo ye nipa bonini wo nya adamfo pa wo ye nipa bonini akosa se wa na ne te wo no can you not speak to her won't mean to ne fo na won't mean to ne krama na odi o mabegu app na omo misbehave on the app no won't mean to omofo. Let's say you don't like Odobroni, that's fine. What about Daddy Lumba? The man you called your friend. The man that all two nyomodi udin ya ne would it too ebetina hasa wona ote nyom na say really enyom no na ate ase ye. Na wo bu be na wante ase. Na wo kasa show in parables ma wante ase. Penyin hunu wo ti wo be wo ma begu wiasa ma so be jimi se ya wo community ni mo. Koshini be manya mi be tia wo kako your friend is saying Juaben Fosuh adamfo boni say na obia should stay away from wonye ni papa bia na wote wo wadamfo ni Daddy Lumba odi wabonyom e na wodi Akosua se wachi ni disgrace Daddy Lumba when he's not here to answer for himself instead of say yen nim Daddy Lumba wo bia na yen ya tie gina ye konto kwama Juaben Fosuh se wakodidi wo Daddy Lumba fie da odobroni aseve da se wakoho e na Daddy Lumba ne waka asum sembi e na wasoreti na me sensamampom na wo na ho na obefre wa mo abeyi wa no wo ye nipa boni ni nyame betua wo ka Juaben Fosuh wo bebre ebre na wo bebre no Daddy Lumba yare o si oda adema wantimi anante no yours will be 100 fold nipa boni ni ayefo mo na fofo mbegu fie Akosua se wan so tena ho na ba ye ngu kuna woni ne wo mma miensa ni mu ase anye bia no hu ma nani ma it should remind you of Daddy Lumba wanye wo ye wo bone kra no wa ma wo ma enka nye ono a enka wo ma miensa kama yi ka wo nya bi Akosua se wa wo ye maami bia wo ye maami panimu enti wo ti wa ye Daddy Lumba ye twin wo abo so na ye wo fe ade na wo go wo ani mu asa emma bi wo hati wo bai se wo yo ba wo ne wo kunu be competition you wanted to be the man in the marriage you can't do that with Daddy Lumba. Daddy Lumba was something else. He was different energy. When na be ye bi sin be ye bi. Sunsun bi sin bu sunsun bi. Na Daddy Lumba na no your bosom himself. Na wo na wo fo say wo de be yi no e betimi account na no. And overcoming. Yeah, overcoming and Daddy Lumba e free ho. And wo free ho. And your spirit no also went me ama. Wo na wo sin na wo na produce also went me ama ho so bi. And then when he free one another Lumba started so and everything became your friend saying or elevating to the highest free one chain Akosua se wa ye musio wonni be say wonni crofo atwa ho hia mo benefit from Daddy Lumba obi a benefit from Daddy Lumba and ne watching a boss nyame ni mo bedi Daddy Lumba ni mo bedi not until he's finished with you. Mrs. Bronii the first sentence of a tribute to her husband, no, you will understand. Mrs. And it will come to fruition. You will witness your suffering. Lady, thank you very much. Your friend is saying, simply, Ranting. On the fray, and I said 1 hour free no. Yeah, maybe born to ja po. I don't know about it. I see. I could dress to sit me by platform so. Thank you very much, everyone. Was there maybe the picture at all? I what do you mean? What's it? Name to say Nisubai. Exactly.
Say you know YouTube should be a. So what's what? Me for free public. Me for free YouTube. Nana prepare. And I'm going to say what I say and it me man fa ko free baby a. Public na me for free. And you uncle Nana prepare. Anyway, Try. have a good day, everyone. Wait, All right, all right, bye, everyone. Bye. User Ken. Yes. Boss Kasane uncle. Pocho mi chia mu na. Me pocho me twi no nya o me yankran ne metumi aka nkran. Ana kankran, o be kankran, so be kablofu. Translator. Kankran no kan ente. Me do the kablofu bre. Nti obi o tenkran bia no abefo box na mai no achi. Nkran de we kakra wa e chi no. Me ka mu de no kakra wa. Me de o be do be ka bia me o be ka bia ka. Me nti ana se no ka oni bia na kasa o. That was Lebi min da nye fenshi. Mo fe mo twen edwo mo ba but ya ka wo brother ne ba wi na to le Juaben Fosuh e fi anke abrochi gbe ye he wale wa abrochi e wo e se maybe good afternoon. I mean, one way patrol man nka senwe why. Oya mane kan sa odi atem kwa de be hu no ase o. O de ka. There ni matem osi ochia mu nyina. Na o de man na abrochire no ema no oso obi aso akire na adwene na abrochi na se ema ne wa hoɔdene ntim se Juaben Fosuh esuru. O de man flow kota. Odi atem summarize amaye. Ni yo abrochi sometimes I'm shegbe ya kan ba ton me ngama no. Ni ewie mo de wie fen twan ka be efi anke e kan yo no yo ni kwole e wo ewie to mo no shiko oye african no ni wio ni yo be he she hanu e wo abrochi le ko aton yo no fi no ko kwa ewie mo de wie fen twan ka e she ngagbe yo ni lole e wo se no ni aka fi o daddy lumba ne aka ba fi le wo se ke afi ya hanle enwena eka kwesa ake agbena shike fe no kutuma kan be lo mo e niwe mo fi onu Also tie Juaben Fosuh na ase oba ne hwe no oti oba so enye ono ne hwe oba sanse se no kasa no ase bema oba ne hwe no na dachi bi onkan ho se de ye lumba no ye de bi be dan ebe ye no ye de ye no so onkan so obo bia. Aha, me body to akakra sana opa asem ya bra na asem a oka no e fanyina na ho na ase e ho ni point pa. Okay. Enza minister ni ono. User where we Oye ono mkasancho titi. Okay. And Felby what fatwa so na yenko. Okay. Ebusia for me chia munyina mranti ya mawachi ni adwuma pa. Oh yeah, audios ni bi ni decoding na be ni bi ne ma yem bi yam follow asem from beginning etimiti ni ma bi ase na anopo papa Juaben Fosuh ohun yanka wa ma platform we so because platform we no oba the we are ya beto two questions na ma on se be se wa dwene mu no a obagu hu ani mu asepoto na eyi na wa ma no me nwa no mama ne nya mo wanwa o hwe me twema adwene si bibi so ya papa daddy lumba wona otiase no one year ne boni a wempia bontini ambe Kenya na was lumba no very very reserved one mechanic na was sankrofo ni nyina ntimi ama na yi asem hwe ne nso wona another the lumba nim se o madi ne bone omo ne wo bibi ye Juaben Fosuh oya danfo ba se na mobad boy no nyum no he's a friend me Oyin who says or daddy lumba danfo but now he was competing with the man secretly because also lumba so ba wo say me so na me wo say no only competition be yeah na me o Juaben Fosuh born na me nim say oye obi a no oyo odefo wo sika pass sabi ni mu odu te say despite mo but asem we buy na me hu na me say Juaben Fosuh no ani e that was what I said na lumba oh mama be mu bu kakra na nya bebu say but once I tell me fan high no sana no nya high aha iti time
Juaben Fosuh say o kasa no Daddy Lumba e bo onwom no me yim hu Nipa no o kan o mu say o mu hyada ma na duro enso wanwu e kire so be kire mu say o ma poison no o say eye namfofo mo na nye maame Akosua Serwaa. Who were the closest friend of Daddy Lumba? Why would another Daddy Lumba timini omukona krana? Because Daddy Lumba said didn't say bebe no. I didn't say no but kasuma esumasem. I didn't say bebe. Juaben Fosuh me to know. There's a Juaben Fosuh say or corner them or corner the condom drink. Me da si wo ho o mantie. Ya say go in the bedroom. No. Juaben Fosuh ya suspect. Me say asem also so onu na tinwom na sen so on kire ye de enka so na ye na mo ya say Daddy Lumba okasa wa bebuo mu na wa ati abebuo asen so te de Daddy Lumba kana se e kire obekire mo se ne nanfofo e na poison obi aso nim se Daddy Lumba ko bonum kura no ko bosho a ne so kite ma me odo Bronii ya ma odo Bronii na damfo it's a damfo ben na timi ben Daddy Lumba to the extent say so be crowd be this man say onye ni bibi obetime na mano yesi dua ben na etwie abo bi so beka wa no firi wontuma mu esan say so be benya wa ye obone pa enye oyira ne da kete so a ne ono ukọ nakra na won suspect no nti no bi wo ko ba brocha on krobia because na dan for ne boku so atafe be poison no so say ono nko na etimi ko Lumba dem nti ene na chese mo me nya ba me da se wo hono mo enu nti so bi a utimi ne boku so woni ne ko nakra na Daddy Lumba nim say oye Daddy Lumba na oye yona fo kakra because me free ni chromatin oye yona fo kakra but oye good it is a Daddy Lumba oye yona na so no timi asem we aya sense be mo me fan to hono mo na me busa ya papa Juaben Fosuh me paniche wo enti onu ti hono mo no odo papa Daddy Lumba odo mama Akosua Serwaa sen ne manna nkasa na o mo pa bi na enso na odo Bronii ton no o se Akosua Serwaa de bi Papa na say Lumba egu n'anim asio because he said the platform na me ba no simply oyale ade Daddy Lumba eye no hu he mu nti Lumba you for my diana Juaben Fosuh yes yeah first time to say ebi atraba he Lumba spirit or deal with all those omuni na nini ye wamro kote ase and so no when the spirit world into no dey hinta no kan say so we hu onim se na nipa okradwen we na woni hu Daddy Lumba enimonyam sha de sha Juaben Fosuh ma nipa nyina fin say Juaben Fosuh ye otitru bi or your brimpon bi no Daddy Lumba person or just say enimonyam ne back into your papa ne sa no papa na was it true oh yes asio Daddy Lumba ni monyam sha de sha na mo be Juaben Fosuh Juaben what say me feel be me tena say na me papa no oye high ni bunu Juaben Fosuh ye ntie wu biem yes say me ba ye no papa yi gine ne ho egu ne ho anim ase na nkade na besi say one be vigil night one by 1 week one by ya do wa downfo a wona wo sie se wo ne bokosu atafro ne ya ubonu ne ko nakra na sabio ya kra obi kra wonim no mpa se nyina be hia bochira kra no owu a make sure so on that invitation no ne hu se sabu ne nipa ne na se ya say oni obi a wasem kra owu yaremu ya fasa de ne nko ho iti die na muhwa am a campona Kempon ti yina sinyina na Kempon no achia ne to no te akonya so he was uncomfortable. He was totally uncomfortable. Matias here. So be a one in a winter maintenance. Kempon achia ne to. Angografo mi nu ya o mu Jimmy anything. Angografo mi nu. Papa we dey so no Andrew post na chi no. Sama ko ya wa ba na nu mu. Kwasi asam kwa no to go. Na ba so nyame nhira mu bie mu a mo sorry gina ayesa mo be boa Daddy Lumba ma ne dini no hu enwu fin. Because questions are busa Juaben Fosuh are the same questions I busa mo say sebe so ne ma me akome ne me kunu ti ha sei. Se me kuna ko Ghana. Na se me kuna ko Ghana na se me ne ntem ye kama. Die pa na beba me kuna adwen mu se sebi aburu. Onfa me me de sika na me masika. A wo de brain onfa nkosi na danfo bi so na kan to ko be akamaki don besi. Enti mi nsi. Na se nipa no edwa obedimpo nke dwa de abrochiri nka ma na di dwa. Inti kame na also this can be me so. Now to me this kind of farm obisu because see madam for so wo down for so. Se me fe ni dwa ma o man fambre wa. Die na ka fa ho. Juaben Fosuh say sikan kwa na Lumba mfa mag abrochiro.
no the command Ghana no the euros na ma Akosua Serwaa wa abrochiro sisa na ye no na I say you joint out me kwagye no na I na wo Juaben Fosuh nko na ho na besi wo na be so me ne bi konkonsa no ana bibi wo ho na hwe Lumba number 1 farmer Juaben Fosuh no ya adwene nko so eye odo Bronii Lumba nim the type of Juaben Fosuh mu the year oni Akosua Serwaa ma ware mu nti na on pese obe expose odo Bronii to that same thing because obe number no oba be cancel oba be ditro ama say na that Lumba odo Bronii atinas no so atinas no mate ahwe obudomu no ama wan be say na jo say ma sometimes ya adwene say na yei kakra obi kika wenu akika we na sabia papa nso ware pen no ani pa no so ni ye free no izo mi be kan bo ma convince odo Bronii ama ka obeda na chi ama that Lumba eno na that Lumba hu say so the number ne ma papa na ahwa sa na ware we so ometimi egu no enu nti na wa fa sa ama no anu na shiri se na ka wo sanko bugu aware na se na that Lumba wu mu ntimi engu no na hwe abusuafo e ma no ye wo be bia be me bia ware obe bia sunsun oba ne didi wechi obe bia on spirit odidi wechi se wo se abusuafo bi asoreti a oba woni that na udi ya na se sa oba ne sunsun na kata wo so odo Bronii na ta sunsun na kita no no de kata that Lumba so no de bonachi bo edom ma papa ne be yo etimi be gira ne nan so enu na nko be so mu break side but anye yi amomo ena papa ne nyame ye na duma with sa obey wetimi atita ne ho aye nyapade because Lumba ebe ye Lumba ni nyina no eye tira mo ne lady we be na Lumba na what you say it omo nyai bi omo ye no na ye papa Juaben Fosuh anopay wa ma sebe ye nyina ya asantefo but ma fere papa so wa mapa na ne ma wo ho a me papa ne na nka ne me fere na blasting rough back because me papa kon ba cho no ni say that be blasting rough because umetina sim be yes ade we ya papa panyin papa ya srew won say una yes na bi manya cassette ya mistake o ye ya na so be froze a platform platform one sister we pass wa e hospital it will pass now you prepare them so intellectuals for go as a question be busa na to sa ko kwan to it na busuafo media da e papa Juaben Fosuh me srew nka wo tifie na nka be busa wo adwenkyere wona wo se nka wo tena na nka wo ya middleman na nka kan man mi rubum wo so na kwan ho takra she jem yes srew sesa na that Lumba o gine ni monyam na de ma ho ne back e busuafo me da mase that's it one way I'm good afternoon. Amale pacho ma one way menche one question pe Mlante chama ani abusuafo a mo share platform no so nyina me question ba ko pe me tete ne bebri say Akosua Serwaa mama Akosua Serwaa na produce Lumba me pa mo cho ye de yan ko school kura no yenim say obi produce obi anwum wia producer din wo ho wa oye we cameraman din wo ho we din wo ho ni nyina gu abon no eso me pa mo chew mabu nkotodwe na mesramo Lumba abon ye bia no mrantie hene mesramo mo hwehwem na the producers no mo fo mo din mra na ehunu se Akosua Serwaa din wo mu a na mo musa Juaben Fosuh so Akosua Serwaa din wo because Juaben Fosuh no matine ba bi so say Akosua Serwaa na produce Lumba ti mesramo me question ano no se be say hu abon ni nyina de Akosua Serwaa di wom say this is the producer of that Lumba say enwum we pamcho masema na isle gonda isle gonda no say on Akosua Serwaa ni si so otimi hu so obi adifia dan ma han de a we nyina say otimi hu timpamcho masema no that's one abusiafo ocha ye betwa na me ewia ye betwa audio no so ene why audio ni amanwie nti ye betwa so mon kasa ne enko echina mpacho ubaya no asha ma nipa 10 ubaya no asha ma nipa 10 na numbers no akosoro na ubo se bepia Juaben Fosuh secret wo mu nyina obeba be yiaba ti no echino bi amra amana bacho mitimi kan bi okay me bacho ma me kasa na over to sister abuja for me chawo bia na
my way on, me are very disappointed in this man. Ninse be a wabeki canon. Me tiemu de kwa mo pa my way. Me, I put it to this man say. Na only lumba enya fine. Ne krapa. Na only lumba nya fine to say lumba we so only will be nya fine on. Who are na as a contimisi. Eti no odi ensemble to say I na okwa adwuma na adwuma me ma ha nyina ye wa buchire wa jimi pa te unya be ma kula wukura na utimi sere kwan di ya so mo evidence kire say ampa ayi no unya be ma na ede usu de Fosuh o di ba poster kwa kire ya because Juaben Fosuh e oto no na ye na adwuma nyansa wanyini ono na ye na adwuma ti no okọ permission nyansa ye fe nyansa ebi ni tirim usi lumba e wadanfo uye wamba na woche da wamba ayi da wamba but obi ye party there wetin asori aba na oba e no kra na wo de also went me amba kwa na fine so we abusuan no ni interview bi a meeting e no say I date ni e no mo fix e no amboa na adwuma no fine so we abusuan panyini na self-employed be na wo hia permission so obetu kwan wa bodam wa my way wa bodam papa wo se wo went timliga for ni chat ticket ni ma na ba ya de munyi ni se timliga for ni chat ticket ni ma wo se went mi amba se busia panyin so ho at least ubet imagine number because busia panyin le obibi se na si mi kwan wo de se me ba Ghana amsrem di manim na ye me nko hu odoburi na me nchia no o tse o mfa hwe enkura no o so wunua ayi wadanfo enye nchen ne ma se de wadanfo pedie anka wo so wo pe misai na nka wo ni wadanfo kura nam na bia boko pe ma kura na wadanfo na wo kache chale gewe de benji nu wadanfo no ka be che gewe do e kama ono ka beti makache gewe do wanye ba de wadanfo pe wo pe na say wo wadanfo wo na wanti me amba yi na se dia ana wo mi put to you say ne yire ne kwa na wo pe no ni yire no na wo pe no yeah no very jealous o lumba ho ana lumba so no o Nipa bia ene na I ha no se no wontimi mechanism ka kwa we ko me the last time I meet in interview no na my we pa me ben na so de twedie bia bana kan katrema ana papa u twantro sa ade a unnim we say no kre to say and nin se mi okeka on say oka ene obeka we ye wa ha o cha na akoda nna no obeka wa ha no akoda nna no onim de oye in life onu beka de ni tiri se konkora ni tiri ho ati se konkora ni minim sa beben e dia no they like to say ni ho ye me he ready ya me amale nya boche na oba ya o ya me see the last time I meet you me bom akotre na boche why me see me bom ni say na me su me ya I hope say emema eni monyamfo e wo platform yisu nyina obia de ya adusua media mazunya sapa bi say o enye na mfufu bia na wo fa ese wo kan wasam kiro right ana se wo hoahoa wo mo na dabi no se wuni wa obetima mo wachira eba obaka wachira sem basa enye mo wasa ko ine kache lumba kache Akosua Serwaa o chirechirem yeah me pa chom ni manosi enye mo wasa ko ine betima akoko convince Akosua Serwaa ko ke kalumba ho asem sere opema akwawi Nipa buwa wone ne sere pa wo chi ho a no de se wuchire obi akwawi obeye sade me de wo me soro nipa wo meti ade me se akwawi ntino me fa na mfo kora dabi me fa na mfo kwa no what to say wa ba come chira dabi metembe bi din me mpo bi akwawi hey wa hey that's amali Mashi ya ubesu o platform na so. Messi, masu mami. Me drop me. Mami, me ya
Say nipa owuzi wo ben no wa downful. Nanka wodi nka boni wodi nka be fa asem bi kura gya no. Say ko jo de me hwe mba na ma. Oti ase wantimi amba but obi party self afro oni ni woti maba aba be ne na ma say utiri wo sa papan. Rati Yankopon. Me that's it. If you be kasa. Abusuafo me chia mu nyina. Just so many. Nanaba Yankopon hyira wo papa. Na ene me kopie questions na obisa Juaben Fosuh no so. Ere na trigger me afi na abo 636 ewo America ha. But many at be 2 hours near me would me na dear mammy abba me nanse me mbakra dear mammy abba pani say semeti Juaben Fosuh kan na me baby ya me yapa no kwasem ne say papa we ayonko pani Daddy Lumba sene o kire no na nyine mu de Daddy Lumba echen no me a me kase me ni Juaben Fosuh ya tra classroom ba ko asua de e de nyini a me nim no pa Mami what's sound within a me nim no pa na wo ye wo ma no ye pere de bi o create confusion we Nipa ntam no from kwalabrem sanoti na my so disappointed in him the first time I met in the interview. Yenya 60 years epo ye twamwe. Sa ye mate ni yenya 60 years. Juaben Fosuh no te won onyini 60 years. Na me beto no nka mebusa ne se owo ex wife ana oni ex wife. Nanko nyima no. Ma wonso wa ba akokora by force. Enya hweo. Odo ba ko Germany. Ebo ne ho ka bibia mo mabrabo ye kama. Baby na ofire no, na wo mu fie no. Ekuro Juaben na ne papa ye sikani kese pa. Nti ebeka wo mo mbeto sika wo fie ni bia. Nanso abrabo bone ono koboye ewo Germany hodo. Oba ni jai no jini ni nyina no na abɔ na kokora by force na wode ti hɔ etina wase nke busa ne se ono eyeden wo jai na yire ebenya x ne se Lumba so wo x eye wrong ana papa we ne ma ye hu se so obi kasa we ye na danfo a eye trokese because Lumba we no just 4 days na me hwa de ne life because na re wo intimate when I'm say Juaben Fosuh na kan we fa Lumba wo Awurade Nyankopon wo kan ya kan se nachi na de hyehyem ebra Lumba kra wan kasa wo kan se me spinal cord ni aye me operation but papa we be kan se na de hyehyem mangrofo nya na de no nsam kra kan se obi na de hye ni nachi de oyede no onyem oba eye wo adamfo we na be kan sem we okaya kan se ne yire na wo Ghana no enye wono a enka Lumba nko wu dadaada enka me perfume moment for na apike sansem no esan wie kira wo se ne mpana na eno no wo papa ba ko pe ya wo papa ba ko pe nti mentally ni oye sound na se wonye sound me wu se mentally ni onye sound because we say ne yire na wo Ghana no enye wono a enka Lumba nko wu dadaada na nachi dadie metal chishe nachi a wontimi lazy ni metal chishe nachi a wontimi lazy ni mpaboa it means obana owo Ghana no na aboana to se wadieu now you are telling the whole world say we empra na wo ma wo papa wo bebre and so frɛ wo mun nyina meyire and wadi wi sa wo papa mani nyina wo maame na onye wo papa eyire no wo
Adenti no mo kra ye mma 111 nye just two mpo. Enso na papa no ese na yire ne wo. Na wo papa yi wetimi egu wadamfo a wo na wo si o. Se wadamfo no. Wetimi egu nanimu ase poto. Wentimi anka emai mienu amom se minwia ne ni ho. Anye ye kura me di Fosuh enti wo mu kuno ne me na me ka wo mabom ama yesiesie me nua na chi oni ho kura me gina nanem ama na chi aye din went me ampempanyimfo mpo so mo hwe no mo kansem no ma na wotweda wantu na yensi Ghana a me su arehusu wa me ka hwe ye empanyimfo so opre dodo a wodi tunumu wo pray ya keka ansam kire baabi a wo ginanti ama wantimi ama unua na yi ase ntimi anse goodbye odofopa wantumi anye bi obi odi udin abonyom 3 times odi udin abonyom mako miensa e woni nwumu wantimi ameka ni womu a nka mimie ma no biemu da emo bi mpontim because we ye ninguasefo papa ye mu bi na ye nim woro wo gu ye nim ase papa wo ye busa questions wo say wonim say maame Serwaa any lumba ne to asase ye bisa wo say wo ebre ben no moto ya wo so na wonim question to question wo na wonim awo ho po because entro and watcha every day one e dia besi 90 wenyina no kwere na fenti untumi nkasa te se bema emmo kasa te se oba wo hu ye ni wo ma me papa ma ferry papa de amaw ma ferry papa Juaben Fosuh nesa mene wo pa me se nkalumba se minka me fama no ntumu biemu da no obi atema no ase because one mess it up from day one. It's a banisa, a sense we try and trade in ganity. We try and draw no quan obicha. And tron qua japadiana o priest say, because a passage shows say, Nanko China sopa se bema. Na worry bonny or no worry ya, and ma obani janon, and our funny trimmer or no so, Eddie Quaquatata will be say, or Bronii. Woman mean ye, Juaben. 2007 that the lumba oni Bronii ne ba wayi oni Bronii 2007 wa wakasa yemu se